ka Board of Assembly Institute of Music Shillong, jong ka Jaseng Samla KGP Assembly, kalapenlong ya ka convocation ka bakhat ar ka jong ka, ha ka jingadon ringkat jong Ishri JC Marngar, ibalong EMLA jong ka Mauhati constituency kumu chief guest. Ya kan ni ka program lapenlong ha Synod College Auditorium, ha ka South Rek u Oktober 2000 ha ka jingalam jong itemen besan SSEMLA ibalong i chairman jong ka Board of Assembly Institute of Music. Ha ka ni ka program layo ka jingkren pediang na itemen besan EW Kharsono ibalong i director jong ka Assembly Institute of Music. Ha ka ni ka program layo ya ka traditional recital but ka guitar recital nakikana puli jong ka ni ka institute ka jingkren ai khublai na ikong GH Karbuki ibalong i instructor jong ka Assembly Institute of Music. So hakani ka por ngin yo snow yaka welcome address na i temen masan EW Kharsono iba deiru director jong ka Assembly Institute of Music. Kanang ba nagabanta ka jingtip lang jongi gibabon sikintian Argentine Sapang Kanika Institute ladadon gibadon ka jing sultanat banbu jingkan mau lasdang yang Kanika Institute ha ka sipotrik ubnai jun sidar khandai spa prabu pra laipun nyo tli kisnem jingya denti hadu menta khat ardli ki convocation ngilayo hadu kanika sngi ka bamenta kawai ka convocation ka baningkong kalong hadin kumbalong hadu menta ngidon arpo pratli ki affiliated music school ki ba affiliate hapo ka Board of Assembly Institute of Music Shillong but rengkat bat kini katrai ka badan hang ni mission kilalong bro arpo kandai dali music school nado nang tai na jantia is jantia ter seduk selai sya riang do seduk setia sya langja bat keleng kari kasi bat jantia kini kedi kesngi jong pi ngilai wan khnang hang ni ban pun ko brom ye kijing pas beper da kijing pas kijing dep ya kijing puli kalong kijing sedang ban sri ya kam nang ni sekman trisitom bad ubleun kerku ye pi pin long kijing kerku ye ki parlok ye ki paramarjan ye ki balang ye kari ye kadai benriu kublai sibon ya Dia hakani ka por tongin yo snow shwai ka jingwai na ki student jong ka Music Institute. Assembly Institute of Music jong ke jingiseng samla KJP Assembly kublai shibun yi chairman iteman masan SSEMLA kublai shibun yi director jong ke Assembly Institute of Music iteman masan EW Kharsano ibla airu ke jingkran pediang pedeng jongi kublai shibun teman besan ya kejeng pediang kejong pi namta jonga bat jong ilang baro ngai kublai ye secretary jong ke board kinong pulie jong kini ke institute bat ngas ngodai banong hakani ke por a big congratulations nakamata jong pi baro kublai shibun gi badan se gallery
Ki kimi ki pa ki bahaya ngasam jong ki kena pule ke jongi hakane ki institute. Kalong ke jing shisha ke jing ong ke jong itemen masan IW Kharsa no. Ke jing shisha ke ke program kam dei ke jonga. Ke ke program ke dei kat kum ke jing kwa bau chief minister unlong u chief guest. Ndrei haka jaka jong chief minister wan do CM si marngar. Charles marngar. Ngala ekran badu chief minister leng baga phone nakam ta ke program. Hadin ke jing ya keren bad itemen masan Kharsa no. Lapan pau ke jing saudiau maru dak kwa e bandan hak ni geski. Ndai ke don ke national convention jong youth catholic ke belong hapo Kerala. Kumba sanpo hajar ki delegates ki wan. Ban mau ulong chief guest bat ke negeri program ke belapan baik lepa. Kumta ula ong yanga ba Charles. Late mepi bandan ke geski kum chief guest. Ra ya ke jing kublai ke bekerpang. Ya ke board of Assembly Institute of Music. Bat kerpang ru ya pi baro kinong pule. Tengah yang hakini ke por ban ra ke jing kublai bang ade way ni ki kena pule jong ni ki institute. Bang la pendap ya ke jing pule house name Arajarsan. Hakatonic Solfa Music Diploma. Namar kata nga yang hakini ke por ban ken mau ngoi ya kitu gisnam. Ngidan ke building school ke basiang de kelentang. Ban ngaken mau habengi ong do re mi fa sol la ti do. Ngi kerdem kejat. Kasawa kelentang bat kedon kepor namar bakalarim sungo bekan kedia. Hakijing songshit jongi banyarwai. Lengba kata ke kamera kelas. Ublay ula say shibun kinong yalam. Hapo kenekeri ke bai ke jongi. Kublay shibun ya ke Assembly Institute of Music. Kabla ai hanga ke jingnang ke jingtip. Bangala ban thau jingruai, bangala ban longnong yalam jingruai. Ngalayo lat ban longnong yalam jingruai, ke jingseng pajba na du ke balang, adu ke sinat level. Ban ngalayo ban longnong yalam kwa na du ke balang. Ban adu snem arhajan riu adu khat ar. Kum way ne kinong ruai haka base department. But arajar khat ar adu khat san. Kum assistant choir director jong standing choir KGP snot setngi but khat san adu khat pra. Kum choir director. Lengba kani ke jingyo lat ban longnong yalam haka music. Nganut banong. Bakal penskunya nga. Bangan longnong yalam. Ban nganut banong. Penurlong ya kijeng angnot kejongi. Bandam Islam. Kendiat nak mendajong pi baro. Kinong pule, kibla pendep ya kijeng pule haka tonic solfa. Kibla pendep ya kijeng pule haka ksing duitara music diploma. Kibla pendep ya kijeng pule haka Star of Music Theory certificate. Ngadon ban ongkum ni. Ke ke bapin le nang ne syakmat. Tak ada jingkeli. Kejubab ke mga kuwa ban penjubab ingi kini kepor kalong. Pen dan kamhok ya kesab ke boblay ula ayupi. Tekan mau abang iwan ruai husnam arja khatway hapo Hyderabad. Kedon gawai kijingisan. Hadin bangilade ban ruai kawayar iway kena iwan mare. Yang uncle, we want to sing like you. Ngikwa man ruai kemarwai mpi. Namar makiki ruai sisur, kitem bagi jingtem, kim nang ban ruai kemarwai mangi. Hak tak ke grup ke local church ke jongki. Kapan perkhat yang berpleng. Kidan hi pleng, kibom yo alat, kumbayo mangi. Yakan mau kawai kesin bangi sa delegate sa kawai ke jingisang. Ngalong nong yalam ya ke delegate square. Wei samlau ong ba kemen e ba yo wan sabat pi.
Namar ba kani sin ke benengkong bangyo ban ruai kuat. Hikai yang ngampat lah ke tu bepi hikai mana. Kapan perkat yang abadan bun. Ki bom yok kalat. Global warming. Climate change. Nakwa ban pen ken mau yang ni. Bakalat day ke por ye pi kinong tau jeng ruai. Bepin tau sepang ke jing syirkai. Ke ba ap yang ni. Bat kata ke wei ke mangkwa ban ong ye pi kinong tau jeng ruai. Tau se ke wei ke jeng ruai. Ngam tip pi perkat kumno. Ketma ke ba syirkai tam. Kelak bandai ke jeng kerduum. Hakari. Tahu ke jeng ruai. Iban kersiu tiak menginam penjat ika mariang. Bukan long ke jeng kerku. Ya ke jela ke jongi. Kabasau. Kamakwa ban penken mau ipi. Kawai na ke jeng syirkai ke ba syirkai tam. Kadai ke jeng syakta ki kun samla. How drugs. Kani kadai kawai ke ba. Ni syirkai ya bang ipek. Ngakwa ban ong ipi. Ki perlok samla ki badan kasab ban tau jeng ruai. Tau se iki jeng ruai. Ki ban ketak. Iki kun samla ki ban kersiu tia. Iki kun samla. Bat keban kersiu tia iki wairu bakin le ai. Na keban ta ki tu bepli ki bahab. Haga jeng syua bangan syong. Syukwa ban ong sigentien. Ken mau lem haki jing doai ki jongpi. Kum kinong elam ni don ki jingkit ke bekia. Menem step ngadang poyeng lai buje nama ke don ki jingja ken mau lem ki jing doai. Keba ketrok ketenra iki laingut ki knarit ki lakhlat asyan bang yo jingte bayuai ro. Hang te po Nazareth Hospital di lakhlat menta. Tengadang poyeng menelai buje step ngala perkat kan yang abang wan hakini program rei. Aingu yu belai bangil ayok man pendap ki kam menem. Pada aduk menem step ngasong hang niru pinyi pengambat iko mobile nomor ngahab ban teks. Pat so ye jing sangam juk kam penun kam mobile la ngasong au program. Tang de gini gintin bakhanyan kublai shibun kublai shi hajar ngo ipi baro. I wish you all the best. God bless you all. Thank you. Hadien kata ngin yo se guitar recital naki weipan ki students Jog Assembly Institute of Music. In sababan penkre kini given I guitar recital.
I chairman, I belong Itemen Basan SS Emli. Ngayon nga kanina por kabamenta, bangan ay ya kabut of thanks. Ti shaban poy kabanta nasu komen shibun ba Itemen Basan SS Emli idon. Bat nga kan mau Itemen Basan I director I badan lang nga kanina por Itemen Basan IW Karsono. Hoot I chief guest jongi ilapan kan mau ya kayeng kabadon hangtay da kalentang. Ngaken mau ba hakipor ki bangi join ni ka music school hakata kapor kadai hadinam hall kadai ka balapi da kado bertha ban ngaken mau ba ka kapor ba ka jing kai jong ki kalong ka bakodor hadu kata kata hakata kapor mdan kot ti nga shus ngau ya ladi ngi dang ilek taksi ya khamia palat nga shus na ba jong basaw hata ka sien idang dei inong yalam jong dei PS jong mahi mo di lapang ilit di lapang ti nga shu ong i na mangam jikendo shu ila salam ti nga ong i baila sengai ti nga ong i piti imat pin buat ya mahe ya ot kong kata ti kata ka di kajing gabangasukumen shibun ba pilong shisha unong yalam bat nga ngej scam da ka jingdon ka jong pi kumunong ruai kumunong yalam kumunong tau jing ruai hapo ka assembly ka iet ka jongi ba ka jela ka jongi nga ngej scam pin long ka nuksa ka babahay ki wei ka identity ka jong pi kumu kristan ni sukumen shibun ba ni don ye ki brio ki kumapi nga kerpat biang da ka basngaurit ka identity jong pi kumu kristan kam dei banja kemudian at kunai terlibat ke jongi ti ke jingdon ka jong pi tlapan mi ki student ki pair hakatonic solfa haka staff notation haka sing ka ditara bat katnu ka jing sok kemen bakan ki institute ke jongi kala nang yar bat kan nang yar se keleng jong ke jela ka be ke jongi nang yai treshitom ublei ru unang ker khuya pi nga ai khublei ru kan ka por na ka benta ki rang ba snong kira isket trishnong jong kan ka mission Kublishibun ke jingdon jopi teng ngindaya lenti nang teng inawan cha class ngilap mo kidon ki khna ke besong gum tu ngila report si I director le isi director ila report tapi bar kublishibun menta kalong ke jingsgan te nga nget scam ba ke jingdon ke jong music school ang tei ma pipin long kinong yarap ma pipin long kinong kersan lada piyo ile si ki kena riat ya ka jing longlak loy ka jong pi be pin tray ka ne ka kam hot ngel mlaban klet ki baro ki kimi ki pa ki bahaya ngasam ki puan ban company ki kon ki ti ki jong pi ki bahaya ngasam ka jong pi badu blay un kur khu pi un ya dai pi hakalenti ka ba pin yat ban let pas la ki jong ki yeng ki sam be pin lat ne ki jing ma ki jing man sa baro but hakaju ka por nga ai nga ka jing ai play baro ya kini ke student kibla yo ya kene ka diploma certificate akane ka por ka mata ngi scam bakum apostol polu ongan ruai da ka donut bat ngan ruai da ka champang baro tiaba pitau ka jing ruai komene chief guest ilaban habitau ka jing ruai le se hom ka mariang chapang le se ka religious songs na tai kini ki social evils mentane ka pamat habab ngi tau ya ki Mday tamangi tau, hindi bangin da pentray kamro ya kining kong yela dihi. Kabasa menta kan sa Secretary Jongka Institute in Jongka Board of Music Institute in ai ke jing penbana ki badon kam. Hadir juga jing penbana kan kerpat yai Reverend AI Karshiyeng iba ladon rekat lembat ngi mentab semua ban ai ke jing kerku penwai. Kani kajing pembina kalong namata kani ka Assembly Institute of Music Shillong. Tang kendian ba ngakwa ban pentip ya shopi ba ngi kum ka Board of Assembly Institute of Music mentaus nem ngila don sa art ligi course mai nalor ka ba tonic solfa music diploma ka ba ngila tip ka sing doctora ki staff music theory ki bla don mentah ni te ki piano bat ka gitar diploma ki ba la don boros kata Hendai mentaus nem ngila sedang hagani ka Board of Assembly ya ka vocal music certificate bat ka choral music composition class. Te kini ki course artli ki ba ka Board of Assembly Institute of Music kala sedang hagani ki snem. But ngakwa ban penpena sipi ba pinyo ya gani jing tip ba pila ban ong ki student jong pi ya ki bala pa siga tonic solfa music diploma sheneng
la kila ban join ye kini ki course artli kata kalong vocal music certificate course but ka choral music certificate course. Ab lengi aingu yeme namar kani kapor ban ngaingu yeme nam ni samla kan te bat sinrang ban pen preng ye kani kasap ka memelai ban pen penon kam beki na ka ka puram ka chama ka bawai no to dai ru ka jingit ba ka jong play pa ka jingai ka jong Jesus of Music Institute ka lor ka lam ki nong kai paro ki long ka lam ki nong puli ai ka puram cheme lengba ki jingwai hai ki por baro menta ki nyai long chik bom chuk ru amen.